Betul, tetap tertib, berlalu lintas tentunya. Miko ngitung lintang sesuap padang rembulan tak golek iyo nangati si panjenengan tak titipi kitong teteget geng jantong lelung ngitan lunglungan kang rambatan amu swara ngrangket jiwang kula tak kirimi layang kitir tak samir angin sumilit para krasa sliramu tansah tak pikir hatiku simo tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegem lintang renget itahe rembulan aku sangat kuatir lan muntah jabat sekar mekar ing ora-ora kang cegat ngelakkan tanpa upama dengan temete sing tirta kanggo nelasi luka-luka hatiku Resava bersama selalu berbira remaja masih baik itu sangat luar biasa. Popo channel Batur, thank you. Hati-hati papu yang lalu lalang berlalu lintas tentunya sambil menerima bingkisan takjil dari remas remaja masjid Baitus. Ku ngambara anambos meko ngitung lintang sesuap padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjenengan tak titipi kitung tegak ing jantong lelong ngitan lunglungan kang rarambatan amu swara ngrangket jiwaku tak kirimi layang kitir tak samir angin sumilit para krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangku beda atiku simo tirta saumpama kapan kaya aku bisa gegem lintang rengahi rembulan aku sangat kuatir lan muntah jabat sekar mekar ing ora-ora kang cegat ngelakkan tanpa upama tengah temita sekter
Salam juga warga masyarakat sama kebang matur teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa masih tetap semangat berjuang. Ubur-ubur ikan lele, tarik lele. Anakku nambara anambang singko nitong lintang sesuap padang rembulan tak kelei anang ngendi si penjerinan tak titipi kita tak ingin jatuh lalu kita lung-lungan kang rarambatan ambu sorong rangkep jiwaku tak kirimi ayam kiti kasapir kiangin sopilin para kroso Hati-hati masih. tak pikir Rino ni wawayamu beto atiku Singo tirto saumpama kapan bayo aku bisa gegap lintang renget indahi rembulan aku sempat kuatir lan namun tak jabat sekar bakar ing orong-orong kacegalan Oh, kelak kaget apa dengan temeta sekirta aku nelasi luka-luka ketika aku nelasi